Tagatse isobo hainingai letina maramdi misi sigumba shugi wahi amuk hana discuss tauba meditate tauba orai matam amuk hana pibi damakta isobo hainingai letina tagatse bani ngashigi aina ngangjaningba discuss oijaningba taujaningba adugumlaga point topic adudi karino hana matamda yamna naha singidi yamna interest oiba natraga worldly men singi tabada yamna interesting oiba adugumlaba topic ni topic aduna karino haba matamda kis habisini kis chupnaba chuppa habisini aduna bible kari hai koi christian ya pho koina follow tawbo yagadage kadai pho koina practice tawgadage natraga tawbo yaroi dabjala aga tawbo yaba kaya tawbo yaragana kadai pho tawbo yai yadragana kadai pho koina yadagade ya tabagi habigi boundary se koina bible gi side gi koi ketang oirabasu ko yingminasi detail makti ai haijaroi maramdi matam si yamna limit oibana maram oiraga detail di koi discuss tawdi yam matam sangani aduna basic oiba khora koina tangai phadana khangadaba pot khara adu leibana maram oiraga masi aina smana topic si puruga lakchabani aduna old testament da koina first yingminasi aina mana pathok sage. And as soon as the lead was gone, David arose out of the place toward the south and fell on his face to the ground and bowed himself 3 times. And they kissed one another and wept one another until David exceeded. Masikari higi matang mahaibano the friendship and affection. Yamna marup mapan tingnabagi matangda masi koi first summer chapter 20 ki 41 sida koina uba fangi friendship gi nungshiba friendship gi chumnaba adugumbadu koina uba fangi aduna kis habisi karino habisi koi samlakna yingminasi kis habisi koina samlakna yingakpa matamda hebrew da narsak hanasu khangnaba aduna filio o kata filo filema haina khangnaba mayam sisi Greek da natraga Hebrew loan da moina express obisi koina thingnara e nasa abisi kadai da kamaina express tawge filio habisi na kamaina express tawge kata filo habina chingba filoma habina chingba moigi kai haina use of noun or use of verb the season of noun the season of pots kadum akoina thingnara aduna kari no haina koina yengma tamda kis habisi akoina yenglam tamda tayong pangi oina di kis habisi yam deep kissing haba lay aduna tungan the form of kissing act of kissing haina su koina thingnara aduna act of kissing habisi koina yengminasi act of kissing is on the cheek. Masigi cheek habisi sida mai sida thotpa mafam da kiss tawba tubnaba si sisu koina kiss hasu thangnai. The forehead hoigi lebak asi somehow da mafam sida swaisi adana maswaisi isawum oyibisi tawbisi masusu kiss hana koina act of kissing da koina u fangi. The bird hoigi si khadang da atare khadang sida koi chupnaba thengainaba atare yamna chikga kana tawroga chupba kana taw unang mata thengaina kana tawdu adugumsu act of kissing. The hands khutta paikhallaga mi amagi khutta nangi greeting tawningba mi natraga greeting tawningba nupa nupi da oiro kai oiro relatives oiro whatever khutsi paikhallaga mahaki khutsi paikhallaga chupnaba adugumdu so koina kiss hena koina thingal act of kissing the feet khongda but not in pal khongda habidi tumtharaga hiptharaga kai hani yam leaga kana tawba nataba
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯟ ꯈꯛꯇ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯗ ꯂꯤꯞꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯝꯕꯥꯟꯁꯦ ꯆꯤꯝꯕꯥꯟꯒ ꯆꯤꯝꯕꯥꯟ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯅꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯤꯞꯁ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯇꯔꯟꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯏꯁꯇꯔꯟꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯂꯦꯟꯁ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯂꯨꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯔꯤꯒꯥꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯁꯣꯂꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯕꯥꯏ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯂꯨꯠ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯒꯥꯔꯠꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯂꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯝꯕꯥꯟꯒ ꯊꯦꯡꯒꯥꯏꯅꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯤꯞꯁꯨ ꯂꯤꯞ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯏꯟ ꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯗꯦꯔ ꯏꯁ ꯅꯣ ꯁꯤꯌꯔ ꯏꯟꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯤꯁ in ordinary salutation we have in Old Testament. ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ instant kissing ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ordinary salutation ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ sure ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ we have in Old Testament ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ Old Testamentꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯁꯤ to kiss use ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ of relatives ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯀꯣꯏꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯎꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯞꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯟ Psalms 8:1 Genesis 27:26 ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯖꯥꯛ ꯑꯦꯟ ꯖꯣꯀꯣꯕꯒ ꯏꯁꯥꯛ ꯆꯨꯞꯅꯕ ꯖꯣꯀꯣb ꯑꯦꯟ ꯖꯣꯁꯦꯞꯒ ꯖꯣꯁꯦꯞ ꯆꯨꯞꯅꯕ ꯑꯥꯔꯣꯟꯒ ꯃꯣꯖꯦꯁꯀ ꯆꯨꯞꯅꯕ Exodus 18:17ꯗꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ Moses and Jethro Moses Jethro ꯃꯀꯨꯕꯣꯛ Naomi and daughter-in-law Naomi ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤ Ruth 1:9ꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ David and Absalomꯒ David 1 Kings chapter 19:20ꯗꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ Elisha and his parent farewell Elishaꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒ farewell ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯤꯁꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯀꯗꯥꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ act of kissingꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯤ on the cheek ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯤꯛ ꯁꯤꯗꯔꯥ ꯃꯥꯏꯁꯤꯗꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯔꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ foreheadꯇꯔꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯗꯥꯡꯗꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗꯔꯥ or ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯞꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯝꯕꯥꯟꯗꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯃꯃꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯆꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ friendship and affection ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ act of kissing ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣই ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯇ 1 Samuel chapter 20:41 ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨ David and Jonathan Davidꯒ Jonathan ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯅꯤ ꯃꯃꯥꯅꯤ ꯇꯤꯟꯅꯕꯅꯤ 1 Samuel 15:5ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯤ David and Barzilla ꯍꯥꯏꯕ 20:9ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯤ Job and Amasa Proverbs 27:6ꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞ ꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯈꯔꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯏꯅꯤꯃꯤ ꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯈꯗꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯤꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯁ ꯍꯣꯃꯣ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯈꯟꯕꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯐꯖꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯈꯗꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯨꯠꯀ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯃꯜꯂꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯣꯜ ꯋꯔship ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯒ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯍꯦꯠ ꯆꯤꯔꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯌꯔ ꯇꯨ ꯕꯤꯌꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯞꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯞꯁꯇꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯆꯤꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯤꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯐꯤꯠꯇ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯨꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯕꯤꯌꯔꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯤꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯤꯞꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯣꯐ ꯂꯚ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗ ꯁꯣꯡ ꯁꯣꯂꯣꯃꯟ 1ꯒꯤ 2ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯅꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯁ ꯃꯥꯎꯊ ꯆꯤꯟꯒ ꯇꯧꯅꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯄꯦꯟꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯍꯪꯒꯣꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯐꯖꯗꯕ ꯀꯜꯆꯔꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎꯒꯤ ꯗꯤꯞꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯝꯕꯤꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯥꯞ ꯇꯥꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯣꯃꯦꯖ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯥꯃꯨꯑꯦꯜ ꯆꯦꯞꯇꯔ 10 verse 1 ꯑꯦꯅꯣꯏꯟꯇꯦꯠ ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯦꯅꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯦꯅꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯀꯣꯛ ꯆꯨꯞꯄꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯧ ꯇꯩꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯨꯠ ꯆꯤꯛꯄꯤꯕ ꯀꯤꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯐꯣꯔꯍꯦꯠꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯅꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯨ ꯆꯥꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯦꯅꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯊꯧ ꯇꯩꯕꯤꯕ ꯊꯧ ꯅꯣꯏꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯍꯦꯠꯇꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯕꯤꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ ꯅꯝꯕꯔ 5 ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯗꯣꯂꯣꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ
mi amabu ikai khomnaba mi sim isworgi dagi hena ikai khomnaraga mahapu mukhoibu respect tawba yam respect tawba example when haibda hoi chin now catholic singna pop changak matamda reverend ama changak lep khale mukoi khutta chupnare lata kana tawre aina hathi banate ta thi banate aina haiga daba meaning sidi artha di adugumlaba miwoibada akoina respect tawba miwoibada ishorda gi metik manga ishoda akoina first priority the law haptadana hoi hablamgani law piramgani adu akoina madu practically oina akoina pangthokpa matamda yamna yengda nungaitaba adulterous banba mi amabu khurumba banba adum kayamram su thengnadaba nati first king chapter 19 verse 18 is going Hosea 13 2 Job 31:27 da su koina upami kari hai numita yenga khurumkiba numita yenga chuppa ko mami da chuppa ga khurumkiba kayam leitaba nati aduga picture hapaga Yesu Krishna gi picture ni natraga tokpa picture ni Christian cross ki ni hara chupnara ga kana tawba hoi thengna daba nati adu thengnare aduna madugumba kisindu kamai tawi hai matamda masi adulterous ana khoi thengnaba practice kisingda khoi thengnare masi gumbasi koina biblical oiba imbiblical oiba biblical oiba koina karino habasi koi Old Testament da kaya thengnara New Testament da we have phileo to kiss to be friendly and kata philos means to kiss truly habasi koina arthasi koina thengnara Matthew 26:48 da su koina o hangi aduna the woman who kissed the feet of Christ. Jesus Christ that no sin tawai sing na adulterers nati isobu kromen isobu respect tawni ada mag tawai sing isobu kariyani respect tawbagaloy na ma Jesus Christ bu hong ko laga mak Jesus Christ gi hong chukki masigi khuchup se kamai chukki han bu koina lega kana tawraga chiga kana tawnati machin du khara thengaina ra machin du thenga kana tawbigi potni adu masida koi misunderstand tawnangai leite habse sinstructioning ni aduna Luke chapter 7 verse 38 ta koina ufangni Father greeting of the returning prodigal son machanupa la chakhiba mama babu haiba indana chakhiba kuiraba tungda amu halakpa matamda mapaba bu thengnaba matamda mapana nungsina konbiraga chuppiba masi machinbanda chuppiba nate khoina kana taw nisinggadabadi khoina uba thengnarakpasi kaya kisawi magi forehead ta magi khutta chupira konbira kana tawbagi khoina history da natraga khoi scholar gi kana natraga tungan bagi encyclopedia gi adugumada khoina thengnagani aduna masigi si jisu nate mapana macha halapa matam harabaga loinena kariani greeting her regards harabaga all of happiness the act of kissing se khoina Luke chapter 15 verse 20 da khoi thengnare aduga mathangda the farewell to Paul of the Ephesus Christian singda Paul bu favor tawbiba nungsina kaina hanbibagi matangda koina ofanga masi kamai tawe matamda mi kharana hanubi singna nadaga nupi singna naha singna maki mangondigi naha oibasingna tumtharaga hiptharaga mukhong kwalaga kana khoromramba yai kis toramba yai mi kharamana mukokta toram han singna traga machim magi marup singna mukhutta natraga mama sakpa mama thokpa mabok thokpa singna mukhutta kana chuplamba yai mukokta chuplamba yai machim bana supdi hoi thingnarakti biblical hoi kana da polna su yade madana masigi expressions of Bible the Acts chapter 20 verse 37 then the philema have Nasai ada haiba Greek word philema have see a kiss a mark of friendship murup amaga nushina na tinaba nushina na loina baga amaga konare hairaga mamai som sikta oiro khutta oiro magi lebakta oiro hoi chumnabasi hoina upangni
Lord, adana hospitality hainasu Jesu Christiana masi matangna when matingnari. Greeted as member of one family. Adana Bible na Bible da khona thengra pasi kari kamaina seasonage ha matamda amaga greet tonaba as one family akhoi family amana Christa giming da amani akhoi amatani habisi khona thengnarapa the Lord or a special united in holy love. Romans chapter 16 verse 16 na koy ay pathok charo roy maram de matam si limit oina lawbana pathok charo roy references ay pibaduni an koy na pazaro adon Romans chapter 16 na hay si kari Krista gi mingda koy amata ni hay as a family ni hana nungsiba gi loina filio hatare filio amasung fil nungsiba agape love filima haina khanglaba adugo amaga corner ga shogi nungsibugi wakado koi thamoi nungdon leiraga koi feel tawraga amaga chupnaba wani masida koi kari hai pisini oiba love affair gi oiba ngasai gi family gi oiba individual gi oiba adugumbu gi potu yaude hana sum haidap sanini aduna okay matang gi matung ina koi sizina basi koi yam darka Christian ama oina aduma si tawguno haibugi wanate tawde mafam chana sizinaba asi yamna maru oi aduna ngasai haibugumna dikki singi krai sizinai for family individual da aduna culture gi culture tungan li mi kharana yengbada nungaitaba mi kharana adum yaba adum kayam lay aduna masi koi mafam jaga matung ina koi season basi koi Christian sing practice tawasi yam thautai friendship to kamai season relatives to kamai sini relative to season vi apsi kai de kamai tawi haina koi season vi apsi ngasai gi chik to oibi ai forehead to oibi ai beard da koi khadang da oibi ai aduna koi mafam sana season friendship na kamai season friendship na ngasai gi hand da oibi ya for te oibi ya kona beard da oibi ai aduna love ta kari ngasai gi imungi oiba family gi ba matai manau gi oiba natraga Yesu Kristana mahaki damak ta pibi khrabni ata agi damak ta pibi khrabni haina maki nungsiba loina bi loina ba mi yamna sakhi oiraba pastor sing na leader sing na man ya biraba family na ta love sing da moina adamaina lohong matam da message practice to bi ai adubu culture gi matung ina koi condition matung ina situation gi matung location gi matung ina koi season na yama thau tai aini chaloga koi sina meditation sa tawroba yabana te misi yengum matam da angang sina sirana na apply tawrakani influence tawrakani madu koi sina kam se koi section season na bi ai aduga atokpasu koi singi sinau singda sizinaba yabra yadabra masi koina khalle hare koi biblical oiba koina practice tawsi dakra oi adana homage anointing mi amabu oining to matam da mi amabu thau tai matam da kamain tawi gani han matam da koina to maki khong tawbiba yai angang singna na halaman singna makok to tawbiba yai maki bear to tawbiba yai chik to tawbiba yai masi koi adum act of kissing si koi thengnare aduna masigi negative oibusu koi thengnare adorators da practice da koi season abe numit tha da na picture da issue Jesu Christ gi picture hapa cross picture hap da koi loksil ga madugi picture do lawra ga tawbusu ko yamrom leitaba nati se koi thengnare aduna ngasi aina saki onin ai application oin pibining badi mafam matung naina akhoi taw mathau tai ngasai gi oin ama deep kissing haba ma lei madugi thabak asidi akhoi na mi pumna mak apply tawgada nate family gi damakta ishorna Jesu Kristana natra ishorna yabiba halaman singna thautai halaman singna yabi khraba natraga church leader na halaman singna pastor na dikena yabi khraba adugumloba mi hatare lesabi nupa yum pangadaba adugumlo leyob nupisinda mesi secret oina koi tawba yabagi mafam room dili adugo mesi openly koi taw matamda angang singna kamai follow to ni koi influence tawani aduga nupi lesabi ma nupi natraga nupa natraga moina
practice tꯧba adum kayam thengnarakani aduna mesisu koi section mathau tai aduna aina hainiba wahidi mafam matung naina koina sizinasi murupta kamaini sizinagani murupta koi chinbanga chupna tawgadaba nate mesi yengda hoi fazade aduga imung iche oro adusu hoi tawgadaba tiksa fazade aduna kamaina tawgani makokta tawgadra makuta tawgadra yengda fazagadra babana kamaina taw kadai po rumpi haibisi ngasai babada haikibugumna davidna mamrup unaba matamda Jesus Christ na murup thengaba matamda Johnda Simonda unaba matamda kamain tawi David na Paul na kamain tawi Paul nungona kamain thokhi habisi aina ngasai reference miyam pikibugumna point miyam pikibugumna akoi masi yenge haraga koina practice aba mathau tai natraga koina ngasai ya taw matamda Bible na su tawina Bible na su Romans chapter 16 verse 16 su uina kis taw habisi uina haina koi literal meaning natraga mahaki expression oiba mahaki grammatical context natraga mahaki feeling iba answer feeling iba reference feeling iba artha si koina yingdraga madugi wahai du quote ora hoi apply to budi mesi hoi pap tawani pap ta sangani pap ki lambi do hoi pushingani hoi bu pushingani habisi haidoksani aduna as a Christian ama oina Jesus Christ abu lausin ba mi ama oina biblical oiba masagi principle sizinaba yaba natraga love ta sizinaba yaba natraga adulterous ni misdi negative point ni haibana chingba natraga relatives love ta friendship ta kamaina sizinai haibana chingba mafam matung naina koi sizinare hairaga koi shogi masai haibagum koi misi kis habigi point ase Christa amatani koi as one family amatani habisi gi wakal motive attitude ta thame haraga hoina whatever we do for the glory of God ishogi the thing nga da koi tawadabani adana ai status to khange ai si yum pangra mini ai related to tawni ai murup to tawni ai nungsi ai wife tawni ai nupi nu pa tawni having ai status marital status saitara ai kan lairiba status to khangi haraga ningsingi haraga kogi identity do koi ngai haraga koina whatever we do koina taw matamda koi biblically oiba koina tawada isona ayab bi habisi haidoksanini aduna masa habagumna tawgunu habanate tawgadaba posi tawgadaba lambi se koina sizinare haraga koi Christian ni ama oiba ponsida koi tawre haraga isona su mapung phana isona su pembigini babana su babagi wahidi su koi ui adana so ki blessings so koi kamani adana hariba miyam singse koi ningsing lera koi ge status to kami haraga koi hingminasi tawri behiram khuding makta koi ngasai habumna deep oiba manung changsinba potuna kadai po koina apply tawbi yai koi ge status to kami haraga adana aswai po koi chatpo ya aswai po koi chat saladi koi soigdi haibna singse koi khangsi habisi hairaga loisilage adana tabiriba pumnamak ishona bor pinabiba oisnu adana masigi wahisi taro matamda koi naha singdi yam interest oiramgani adana masigi boundary se koi khangle haraga chacha matamda koi pasu taro naha mani haina asaidi nupi thire na koina apply pau tor koi ka tawban nati baibna yai ki singsi yai haina koi lauraga naha sing koi masigi apply tawgadaba nati adana nasahagi boundary do koi khangi hera koi apply toradi isona su pembigini habisi ai malaysilage tariba pumnamak posona bor pinabi boisnu sizana matamda isona su ayaba isona su pembiba mi pumnamak oinana gadanakta isogi thawjang mi pumnamak loina bi oisnu hana hajaro lorumi amen